ni Vincent Njuz aba TV West mu studio nyine mu bagenzi banjyaha twinemo na Rebo MP amwe na mugenzi wit Bright banzora musaba kutureba TV West kandi tandike program ito ora munongo tinisa mu Jules Vincent abari kutureba TV West ne hinda imbasima kandi ni mbendeza ukweterekaniza je ukuje mu kidihiro kurunji nyuwe n'abantu bambara twire MTH kinihiro na company ndi korona y'akabozi kandi ni shayo na ba TV West na Radio West madakujakira mbenyo mu ngoreko nyekiro jiro mu ngoreko kacheka hada kuna zo ngoreko na shangama bana bishomero ba primary baje na uniform z'amashomero sayibirize kiro shashaka so ni interra umuranga abakuru b'amashomero mutwara abantu mu ngoreko aboko kikire kuboreka binyamisho kikire kuboreka katare kikire kuboreka ebikugendo misho kumva mutworo mu hango habo abazire bakwata abana babo bakabesiga nimwe ka management yishomero kandi ukabona ngo abana bararo mu ngoreko abana ba primary kisasize ramashomero kakubwisinjira amashomero abira gitabuza gambizina bina abana babishiki ba primary bari aho mu transport yabura shayisha ziciro abana bari so kinkozere ku baje uniform y'amashomero kinkozere kubinisha bangu ba headmasters z'amashomero abana mbatwara mu nyore ko kazaba shayi 11 abana bari ku mashomero gabo umuteze program nyina kugambira ngo yiteka abana national platform utandikira ehuru yit police twirikira risi ehuru yit mutakutandikira burundu bujo tujitware ishaka bushenyi n'abakabwa batware mu wote kimisa kateshi kandi tugendeshe mu tuzero kunjiri tushime tuze ntungamo twaruga ntungamo tuze isingiro turabo muri mbana tuta tugaruka Kampala. Okay, so munywani wanje Isaac kumisiriza aferi gwinyina tutakumuzikiriza bakazu mucyana Zedekia karokora not Zedekia mpumire umucyara wawe ahumire nzakuye twaseriza twarwo mu studio mu kama umugenza amayicu mu kintu yebare nonga Bright Mumuza wishimye cyane kandi binanu ya Honorable MP Dickson Kateshumba wabinyi mu kweta Katesh okuruga umushema municipality twakwakira Honorable ja oramusiho abantu abari batureba ya TV West abo bari nonga mutebekanza program kandi nashomerwa kwiza TV program eji ngirango mbire mazirakire ukame bari kunyeta kandi nashomerwa kushangaho mama ogumye namurire nazare ngofira ya ready natayi beno abaturikirize ngirango katurebe kiganiro kucaraje yebare Honorable kwisha awashema municipality kandi Honorable wawo kwe umushema turebere mwaganga bebembezi mwahikaruguto imwe mwe kamari kwatramu abamwe nenko babapuma ubango buruguto babuza esente ezahirwe uruguto ombiyo chuzi kanoje uruguto rukabende ingana mwe mwatekaho engeri yo kwenda kumanya esente zikakora zita amuheru turebere mugambira contractors engineers wo kutugomura mu apatine tumukozeke kirebe cye kiri nonga abo kuba abembeza bagaraka ground kurebe sente zatibona n'umurimo gukozwe nibabasa kucendeza habwibi obutwire omu systems shanga wakwata miliyoni 500 wakora umurimo kugwa miliyoni 100 nabo kikintu cyo kikarebeka je munonga kandi ubuzima teka ngo kibasa gukora shema kibasa gukora rwampara kibasa gukora hano yo mu state kibasa gukora everywhere kiyame mu government okutunga cyo bakweta value for money nabo cyo twenda kutera mboze ejo kace Evans control room bazotoreke amakurago gakabaho shema twenda kutandikira kumanya icyo twakubasa gukora nk'abebembezi kugira ngo ubutosha tunje sente government neza tamuka koresha mikoro hatu baje tureba amakurago
bireho nyemwe bazwe mu rukiko rwitabirwamo abanyishengero bona okurwo mu district ya Shema abakozi b'enguto ba chairman b'entebe za kashatu kandi urukiko rubireho kitebe kikuru cya district urubire rwebembirwe chairman w'ebyenguto Honorable Dickson Kateshumbwa. You tell me we have spent 579 million already. What do we tell the people? That 500, almost 600 million has already been spent, but there is no single road completed. Na bwa nyuma abanyishengero babitiremwe nkito batyo baza kurambura nkutezi aho bagenzere no rukoba bakapuma batyo nuko kugira ngo tubararwigure ngo ahabwa kubenga utezi kozerwa zona tezera ha mutindo ati chikorwa commissioning aha connectivity tarho abantu bakugwara serious, so that's why we must work is nika 3 kilometers about 3 kilometers. I have been passing there. Nuka uza tamukaraka esena kazize zo ruguto mukama wabunuka hati tuzoa ka ya autonomous body esente ziha zigenka wengu tuzikazita okubabuza batubuza bo ba chairman b'entebe za kashatu omurikikoro bahireyo kwetombwitwa kwabo baro kugira ngo ba engineer ne babajoga using the level for the district kuorganize high schedule echikumurenda na high schedule date so that ba engineer nabo betonganireho baro kugira ngo akasente ako baro kubahereza nakace munonga twekina abagambire yokuza naka yokuza amaso kajeganije twongeraho ngo kusoma gusatuka mu mugwe kwine bukamuceza kilomita musanze twakoze. The money, the fuel is posted on petrol stations, and the allowance is advanced to the project managers. Do you go at the project manager? No way. Kapara budget ni wa plan ya force account bakaport bote bakateka milioni 10. Asi bana nakubia gati nyoma milioni 10 bavugo to ni kuleta. Nani milioni 10 basi tukolani konka bimefanya waza kwa plan. Bazasha ngari milioni kana atano. Gasha kwa Mike atwachire kwa Okay, amakuru ago gakabo mu Shema kandi ekirungi warebera amakuru ago gona TV stabingi abantu batasima icyakozwe akwa no muringo gume go kuhereza accountability kwakwata sentence mwafata neki mukoze icyushaki ekirungi twine hano yabona rebo MP Dickson Kateshomba bona rebo ekinde cyumukachikora Shemo wawe twarebo ruguto mwaru zira mwabyango barugaruke mu bakore cyabikemeko. Now ishinteki ikibaburahamu of course akarebera umwe bakora bati ninga shubu tubakashikira yecho konka mu studio tukakora ki nkabanya Uganda kongera kurwana so bushoma kurabira mu demanding accountability kandi tutandikiro wawe in this case cyumukozereki kiyambere kinkiza kwera kitomuhiye umushoro umuntu wawe bye icyo kubanza abantu abinja baturikirize abakutureba nicumanya ngo enyumaho districts na town councils na cities zikazifuna sente mu Uganda Road Fund zo gukora enguto sente zo zikaziba zirinka miliyoni nka between nka 3 na 5 nizo bahereza hati 2022 enjure kagwa nyingi yasise nguto umuganda yona twagira mu parliament buri omwe na kandi agamba nguto twa passing a resolution ngo government a budget ingire buri municipality city a municipality district tugitere mu 1 billion budget kongera ha sente ezibabimbagira ki bafuna. So kurga last financial year budget yihanga hakaza mu 1 billion hati ngo witshema district yafuna 1 billion for road rehabilitation and maintenance na municipality ya Shema yafuna 1 billion kandi zagagwa zine na sente ziri za road fund miliyoni zirinka 5 each. So nogira ngo district yona yafuna billion kisha hato mu kiko kubanza
nka district roads committee ntuba approving work plan twatugambire work plan twashanga ngo sente nyingi nubenda zo mu umbinte bitakwatirine na nitaka n'urguto kandi ito parliament tukagira ngo esente zitenda zivenkahi hazabona guidelines nangwa twatabukira ministry ngwe issuing a guideline yo gukoresha sente zo aha billioni za operations zizinga konko mu districts osanga ngo billion mbenda ka million bina zo monitoring evaluation inspection ebitakwatiri nitaka oguto so tiza twahandikira itekashema ngachama nahandikira road fund nahandikira na UNRA ndikubashaba ngo batereze estimate average cost y'oruguto rwa maram standard rwa meters 5-7 meters bathandikira batereza ki ibarha irikoreka average cost per kilometer twagarukiye mu rukiko bajyangwe n'ito kabembezi bashima nitwenda kureba entanso obutubire tine sente 1 billion enguto zibenzisha kubi hati government ya budgeting atamweze sente nitwenda turebe difference ahangu niko kugira ngo mwenu buri ngute turaze gukora tuzikore standard 5 to 7 meters maram standard so twagira kandi abebembezi bona kurga hansi babe involved in process. For example, sub county chief ninga vacanceras bastame barebe inguteze priority neziha hatu harmonizing tugire ngo twafundeze sente reka turonde mu nguto mice tuzikore standard umwaka gundi twongere hezindi standard then za road funds zikora za town council zi light grading kugira ngo wabo kuzoro guto standard no mare myaka ebiri uri kugira ki just uri kurebera so twabazamu twapime nguto for example kurga nkakabohe ukakwata nyakashambya ukaza chifunda ukaza bridge ukwata na Rwampa twarupima twamangura kilometers ziti twabazamu average cost so twamanga torgutoru zakufuna miliyoni igana 8 tukwe twazita inguto zona twazi planning kandi twagira ngo ati izi sente average cost ekintu ekikuru ekinge nebere maram na namazda yanga tsingi tuyo abantu bashema abantu kabine sozi kazira maramu abo ikita kugira ngo tugambe nabo batwinka maramu yarusha ningo muntu yagira turusuzumize muri timbe mumpe yakasimo mtwara 5 miliyoni kiri better than kugira ngo hato contracting umuntu akabare patch bukomita maramu expensive kandi mwine sozi so twataho kachiko ko kuronda maramu district yone akachiko karonda maramu mba kugira ngo hato atfunde maramu na average cost ejo niba yaza higuru because ikibanyi manyisa tuzakusevinga sente tukore nguto nyingi yes ejo niyo program itwatire twaprovinga ki hatu tuzo mu rukiko abinja abakozi ba government mbatekateka ngo itabamwe tubiyabo kwiza kutaba mu rukiko then tukahinguza then batutware ngo rwutoro rwire tur commissioning twagira ngunga itabebembezi bana bashema kandi tukwatanisa hamwe niyo district mu Uganda yindi kumanya abebembezi zo kushangana bakwatanisa hamwe bagamba cyo twagira ngo enebero bina ntuza kwetorera district yone muri ruguto rubona mu kugira ngo ruhire tururebe turupime turucebere twatandikira mu south twazo municipality twazo mu north inguto zona twagira ki mwazicebera kureba kuzikoza nuko kumanya ngo hati
ezenguto ezimwe tizigizire ki tizi sente tizoroho bazipendingire kuko nguto tizigire ki zuhwire so niko kushaka tukagira ngo tutukuza commissioning nguto zona tumirazo zona tino ruguto commissioningire cyakabizo kace utagumizemo ezo nguto zikazine contractor ningani mukani mukoresa forson account approach nyingi zona and forson account kunkano ureba bakabura mu kubatamba contractor so ekizibukine abakozi bana okay hati bagira ngo abamene bagira ngo engute zimwe tuzuhire abo kuba tubire tine greda tine road equipment bagira kashika twabagize ngo hamwe mu hiring hati sente za government zibizingire ngo tkorera abantu nguto batambuze bitoke byabo batambuze y'ubushubuzi hati mwabura kora ikintu kimanyisaki so ito tugira ngo hati nguto zona eziturambwire iyo kushanga ngo mara muteshiremo mugitekemo size teshire mugitekemo mfurege tumugikozere mugikore then kuzara rwe turazi commissioning icya kabiri zitakahwire twabahereza abashatu na kimwe byo kwa munana zona zibe zahwire then tugende kwa approvinga wa plan yo mwako kugira ki ubwo kutwaza abo kuba wajya approvinga hati no wasa kushanga bako ata sente ezogo mwaka bazukore sengute zenyuma kandi zenyuma zabezine sente zazo hati usanga mu sub counties na town councils abo metu bakwayo report nibajya ngo bari independent engineer tubakumanya tubakwa reports nibagaya ba councilors na n'abantu abahansi atusanga ngo umuntu waburizo ayarozoro mwebembezi kumwebembera wabota mu Rwanda riri hari abakozi ba government mbaza kutera hanze definitely nkamwe hati ibyo mu rusheme byo tubuza gukora abo kuba yitutshaziremo nambuye ntuza kugaruka twake weekend tetorora amashomero gona weekend izo tetorora amarwaro gona turebe embazi umwaka gona ekiza abaragwize bangahe nshunganira abashawuru bahikaho on time ubwo ngumwe mu gwitu gwa oversight kandi tuyine kureba ngo twagira ki twakora umurimo gwito abamwe basubita kikunda twakwetanga kuchikunde bakitwe abantu bitu ba appreciating abo kuba ipe ikabebembezi umuntu waburizo tuyine kureba ngo twagira ki twamufaho kandi uburyo umukozi wa government novuno mushahara ushime gukora ki umurimo gwawe so niyo twaza yitu kandi ndegateka ngo buri district nibasa kugira ikintu kiyageraho kureba ngo abantu because enguto ziri standard name actually nanyenda kubuzaho nti ebe bintu ko kwagamba bikagenerate ngiro mparami mwabuza mwagira muti hati nyebuza abo nchikozere shema handi kitakakoze because njimanisa ngo harahabo kuchitinga abantu babo no sakushanga abantu abinji bintu methods are different think umanya maybe ba MPs abandi no sakushanga bintu uko ryo bundi ninga kitakwetagiza abakozi barukora kuga kandi ko kika wareba marametarumu ukareba urubuto rutakozere ati ito ngiteko kitupushinga kugira ngo tukorese akabuza kandi ukitenisa utakagira submission ezangu ezesente ziba kuba 1 billion mwitize bakugira inkorutindo rumakoraho bagwina kwatine ngutu because ngira ngo uruguto nerutindo kan found bishana yes nizo gukora abo ko hati ware inkashema wareba twine mwebishara bingi nkomu sema south aba mwebishara bingi ukashanga ngo cyareki na sub county kitekwatanganiriye esente zone zibasa gukora ki akatinda ati nka warga owitshema wana orgachunda amini chitozo orukuza side za Kasozi Kachindo umurikata gatomo harwamizi mingi gakurwa musozi cyanje gatemo ruguto bakiteka mu karvati zigenda hati twagira ngo bateho ki bakatindo
kandi urutindo barukozere miliyoni bayimba tuhanjura miliyoni kaga n'itanu tuhaza aho twarureba kandi twareba twasima ko ije yaba permanent what solution. So ibintu eze sente government ya Uganda ibembira president witu ejo idea kujibayinga tukikirizanga na executive biliyoni 3 ziri mu district ni sente nyingi munonga nizibasa gukora enguto za kilometers 200 zitereze. Yes, 500 kandi wakora buri mwaka umyaka 3 gakora uruguto kaba standard umyaka 3 no shanga ngo you just have to keep maintaining. Akanda kabuzo suru moderator eze nguto eze sente ni mwigure nguto ahita kabaga ningane mari mutereze zitwireho just man mbabumba Numukora wakora abo kubati tutama tureba ati shema municipality yona ni buri cyaro ni incumanya 228 villages tureba ebizu by'abantu nibiha mugamba na bakasara hati mu work plan twikirizangana ngo hati nka nza kutorguto osi nka uruhonduki to expanding. So it is up to the district roads committee kustameka tense ikakorera abantu icyo tukuza kutegeza president Museveni ngo abe n'uwo yagera ki yakikora abebembezi baraho nibwo mu mugwani ba chairman ba town clerk na elected leaders yabari mnonga aho narebo twatugarukira of course nshongeje inyesiga umwe n'abareba amakuraga n'abagaribire nyimaho aho hona ni cha applying abo kuba ubuhereza ukuratereza kumanya kandi tinde cwega kitari member wa parliament ate kintu zakuretere vuzo ahankora abo kuba essential complaint buramo na ine nahanda hindi kumanyo ku wamparo I come from wamparo ushanga bajyango hona mazima miliyoni 5 zikakora cyecu kabire kakushobera so nyesiga ngo ishi trillion tugambo ncha applying hamwe ate kiri no mwoga gwabebembezi okwe ukurondo kubara kuratereza sente za government bright. Yes sir. Ukomye Uganda aho twire indi kumanyo byabiterire aho twire banka yibona konka ino kutwire ntwebuza ashakubasa gukorwa kureba ngo sente zakora icyo kintu urareba yatuye uko bashikoze share. What is your submission? Umutezo program ejinesho ngampango erengere shema ejinesho ngampango erengere sente zenguto habo kuba should work ninge mirimo yetshobo etwire negendo misho umihangiri umutezo program umurimba room esente za World Bank esifafete za USMAID zakoze rimengu konga wabano agenda waikanka hit ba ukashobora kuza nka kanisa ya Full Gospel shari ya Katambara enjura yabo tokarabo ne amizi digazo mu rugudo ushwangu n'inyanja bwana kutimbo kono hamwe kandi abazi ko abarukoze ni international contractors Abubakar and company Abubakar construction company aba multiplex bakabahereza sende 23.8 billion zokora 1.8 kilometers umurimba na hatu bamenya akena na hatu bakahereza naiba nenda kutima furege baragitiraho nayo nenda kuteka enguto access road zo buguto buce bwo kutaho mu ruhango ruriya barutaho twahandika mu baro wa GG twahandika mu baro ba MPs byawe yabushe mukweto omwita ndi uno tumanya ngo gudoro nangwa ni muka urugudoro kwa misho ga TV West na buru part of that ni ndero hati barone bagezo kumaririza konke ebintu bingi ebatakozira gudu ni bingi munonga kandi bitwaro izi obuhango ukyana gamba futi obuhango borugudo layers na strings yorugudo omuteza program no kimanya ngo tuyina amashobero mingi agaba yombekire batagatayiremo batagakomishoninge kabagazire kurax amafimbo umudabeke kizimbe cyisho akontractinga bamuhe sente konka kitaka bataka kibwira kibashagire kuraka engineer wareba report za engineer nzanzo reka ngo mushano mombe kimurunji
ahereje umurimo bamuhejeje serivisi nikuri reporter nikuri kwanzigamba ekibiriho kungirije aro mwana mweta ongo mu Wilberforce no ni RDC deputy RDC wa Rukungira Rukungira bakatekayo 5.2 billion zo kombeka Ecosan toilets bakora ko baza contractor we yayembeka Ecosan toilets yahita ba commissioners ba ministry of water ukuzi commissioning bayita RDC ngo muje mukuru kubaye kireho RDC ya frashinga mizi tigakushuma yayigura tap tigaro yabuza shi ezikane Ecosani kare depending ga mizi kagataro ati mwatwetera bushi contractor bakabinde kumutaka bangani hakapagari ya polisi bakamukopa icyo batarakoze kubangarira ba commissioners ba ministry of water and environment bakoreza contract ngo RDC borekire ngo reka tuyigure kashi mwigure kintu kitawire uwa bata pressure nuha habwaje mutakweza kandi mu quotation ka contractor ukateka ngo raye mizi ugateka umutoyiri government yaceshurira hakuno RDC ngo yigure kandi amizi gatarumu yabari ba RDC bababurisho nayiga nayigura habwane rane ne bakwata makasi mu ngiye bitoro ngamba kumyana bakutega ka roboni bakuterekaniza cyamushana amajuta nabaga kusindikire hakuno ura ngogo zo n'umuko zatende bibazo byawo abeshogozi babaresere bagwa kunyonyo nakandi hadu ni wone ura ngo RDC ushimiye kwikiriza ikintu cyo mukoro ukayikana uyigura zatwire kandi zitakugera zitakora ngareba sister with all due respect sister Kachope ni ministry wa Metrotat it was a beneficiary Metrotat ni beneficiary ya toilet says so RDC yanjye kuzigura we Kachope mwena karazira nkezi boniri ahubwo bo aba Metrotat binamizi but they can easily access water and connect maybe for themselves konga bamushobora ngo it is not your responsibility ngishomero kuta connecting amizo mu toilet it toilet says in a contractor ushimwe nakoro mu konka ejeke grant ya ekeron ni loan za World Bank now hata abantu bagira mukano yambi bane batabanga bakusoma nguronizi nguneze dizit trokusoma people don't know it they don't know that as I said the World Bank nguneze de yanyu umushoni nda ndashwe ni roni mukano yambi numufaki kasho yambi no bokusheshura omuntu yakwente by the way kintu cy'ukumira mutakizanza ebuzi no baza kunyaga impano ekoko no yaga impano esente no baza umuntu kuterera imitwara abiri umuterera 10 kongo umuntu yakwente wanyaga impano no shongo n'amateka garo no shongo no baza no kutwara umukoti amateka garo therefore esente zimukura muri the World Bank za youth made projects ezikombe ka central market ezikombe ko mutaro umugurana mushemeri wa government akozeri yes akozeri abo kube eturundi ne mesente ya roni harbi amara ku roni ya mbega katari yes nditakusheshura konga muri kugira ngo katarako ngo nakabusha ngo World Bank atwerire busha no muri kugira ngo rugudo government World Bank ngo rukorire busha toilet za Ecosan ezeze bagira kuko bishore garukungira it was my taxpayers money nesende zo mu busho so bantumwe mwetegereze ngo no response no muri mugwani nkabateze bakarubu no muri mugwani nkabatuze cyane okureberera okubuza nako nkatekize benshi biriho kitenza kateshi hatani kireme bihome bitashe kunuka hat contractor nabayira ka sente ushaka contractor akaryana kansa contractor yagana n'urugombo contractor yagana environment contractor yagana kawo nawa ushanga yari na RBC nango uranguna abadiso bari nango urangumwe system yona yari hati wasoko nka MP we de bafutina tubakurisa ha district level ngambara district ni uno wasa kujya ugurira rwego higo ko bako bigane ni ko gadi ngabata rwego district hadi we bakutina MP bakwata kumuhichi tugacha district ni je kataka that's what I believe mwenu wala washomoka gichi tugacha district or MP ngo waye maramani ngo charenga niyo so hadi boba abari iwo kuja watense byawo ni bashaka kurunu eshanzi kakashobora kurutihibwa MP akashohora kateza kagenda wargo ne bakora ibindi bitina kwata na bitya
ezenguto ezimupimere mukashanga zitakwika utakatira ngo imwe mu ba MPs ni mutura Kampala bwira bwinji konka mwine resident leaders mwine ba diso bariyo mwine ba DCs bariyo mwine ba abamagombora bariyo taro ruguto urumwombe cyo rutino umuruka urutari ryo parish, and that parish must have a parish chief, it must have a casa, it has a pastor C3, it has what everything bore babini konga bo no shara babesire mwigure babatine shumwe naco kandi wadakora sacu no dakushanga ababene bakore ngudu babarire nabaka ito mutawo no mutwakushanga twashanga ebitara bya batire byo street lights izimwe tukatshyanga umagaba kasarazi contractor kamugira ngo wareta street lights zinga ureta 50 mpa hikumi aza kwaso wiki kugutuka twaro wiki ukabireba so mpa hikumi hati umwana mbuza umwagiragambira arime kitabura kino nimpandika bacita October n'ababwibiri nico kitabo cyane no handi that's the title October n'ababwibiri owabo utebuzi yanje awajiba no hana jatidi mumanya no mane atuje ogembuzi yatorwa kagoye akutwara isinyo hati nitumbora manya kandi ona turoda urwozo zari sezikire muzi iwe amanyimbuzi hajira iki akora mbuzo wanje twara we ni wakwebembire munaje manya he hadi kansara uwata barazaho ngo bitara babyiba ni wagibiri bitara kabatakwika tibikuka kazo kuchondoza owese nizakateshi uri member parliament kandi member parliament tu member parliament washema hari ibintu byo kutensa bikayambira ngadiona namwembe ni kusima ubwo notesa ibintu by'imishoro ukemera n'abashubuzi wayemerera shonga wa comparinga remember ko usumanya muni nkani kureba bitari bya propaganda ukakomparinga VAT ya Kenya, VAT ya Tanzania na VAT ya Rwanda n'iya Uganda wayoreka ngo hakaba aho strategic program yo supportinga local person, local producer, local business person bakumuhereza somehow tax incentive yo kugira ngo ashashura mushoro ngo kubasa ukachobora no kuda kwantino okwachi gongana yunkani ko muntu komushobozi ngareba no gwana aba therefore nimbasa kutume kintu kamutari member parliament waje habo ko member parliament ni wakigamba cyakorwa ni kibasa kubasika kako cyo kurebera cyakatari umurimbarara umuri Fort Potro kabari n'ahandi government kondo ko butari kwiyembe cyo butari ba RDCs bakwata abanyabuzare babo batunga mu busho badiso bakwata abanyabuzare babo batunga mu busho badawunikira bine mu busho bariye mushubuzo wo government yabine targeting ukubiyo ko umuntu kubata kubasa because government yana kuresfaya ngo shime koro mu katani cyabaci mayisa mviwo rukubito kubata za renti akubizi imbe rwo mu tawuni konka warwo mu tawuni warwo mu cyaro kuri munongo oyinaka baga government yana ngo ngije cyo wakora therefore afite umwana wo gukora kuyagutaho nyore kubasa uri kwata kwepangisa zenje yanje nazamo hatu waza ko mu katari ka central market twashobora ati nyinda kutwara edukezi ya hero nonda kumuramuza nyinda kumuramuza no shama muntu engano makunyana aine bikirikana bya butonkaga aine obuhunga nka 50 za shukari nka 50 algo mukazukati igore panjere hero n'itundwara abo akashagamu tari kwenda kuzo shopping mall umwe umukizimbe kwepangisa kugira ngo abanda bakutandika bakazemu because iwe akatari kare kajya kuyambiwe utandikiremo wakashagamu urugemu abanda boro bagire iki kungana no kurura ngutiro kwaza kunya mu munyo wese tuzagiriza RDC ngutiro kwaza kunya mu munyo ni pangizo wadiso hata n'ibintu mutaka kiko kuko bicondoza akwa cyaje tagiye cyo ni muzakure mu kuyamba munako ekinga muteza program kekintu cya UPE schools UPE schools ni mu appropriating sente zo kuzuma mashomero nguziyamba abana bitu bashomere busha twoko hadi abine sente nka kakateshi nangone wanye sente kwera tejo mu torko akasente ko kwera umwana wanje school fees ngi watagereza kongana babatakine ari babatatu kunje chance bakabankanye ninga bakabakateshi hato gumuntu okuvuga boda boda ukuvuga ikigari uri kusindika kavuga mutawuni uri kuteka mutugonja uri kuwasa gonja uri kusika chapati
urukoze motoka urutine mu ababona biremeremo aba harimo n'abatini imirimo mane ariko ndaho koze motoka no atakare koko shuka ngo bine konje ko rights nabone bazara abana babo ni bita kuzo ishomero in this town here where I am tazo ishomero ryabo there's no school aho kuza ngo twashire mitwaro ikumigaruza higuru ese sente kumukuza appropriatinga why don't you guys like in 3 schools in every municipality mukazi to specific supervisors kugira ngo zise amashomero ago gabaga umuntu wo munaku tigashomisibwa tibasha shule sente yona because don't fegwa abana bitu abana bababona boda abana babana kuko nakambira categories ezo bino bwenje konga barimo kushoma abo kugira ngo abazire babo tibakubasa yeti nubwo umuzire takubasa mu gesente konga nawe nabyama no mukazi we kandi bazara watiriyo ete kintu habwati mutakutamani mukachukora kugira ngo umunispa abane weshemere ne kurakorana namwe bishema yawe wano bakubwa amazina wakora karasacha kuno ushangana wo government schools ni charging sente nyingi konka so tsikabire nke yambara ram barati kandi regional city this Mbarara here is a regional city. It's a city for Kaboye. It's a city for even Kabari now. So it is not a city for Mbarara people only. It is a city for Isinjiro. Having is umuntu yaje kunjiramu ukashanga umwana watashoma. Nunkanye ni nchita uburgenguzi. Umutese program President Museveni akandika baro. Erugamba. Njino kopi yoni ya mbakampani cyangwa kabiko kopi. Hati je barakene jirita. Ekabane gambira minister Rus Jena Cheng wa health. Mu construction zone ezina kwata na Ministry of Health kombe kamwe ka health center zone the under UPDF engineering brigade. Yaje andike ni jura handikira Hochtirisa Janet Katamu 7 minister wa education. Ati ni kushaba construction zone is your ministry of education amashomero zone the under ministry under engineering brigade nebishayi n'ekibyon hati nyowe ndeba mechi turi IGG akaharika president yaje ndumwe abaserukari babatire omukukora emirimo ya burijo reka tubaconduze because hati boza kushanga any government department y'amano ushangirimo umuserukari. For example, kabwe chokolero katugambe nkabwe carte permanent secretary wayo no muserukari. You know it, serving UPDF office. Katugambe nka internal affairs permanent secretary wayo no muserukari. Katugambe nka works minister wayo no muserukari UPDF general. Mono ndakshanga katugambe nka migrations director of migrations ni major general. Aje tawashija abakamwa abateko mu direct service delivery. Reka tubacondoze president don't investigate my army. Ati nyine internal mechanism zo kubacondoza. Bora cyabashija kuzakora president first of all no uzakora nko mwe rukwera. Kuzakubuika n'urutako. Hati bora abacondozo wota uracondozo washemwe wabekisho mu rwire. Osho uracondozo wakamwenje wakumbika health center file. Ocondozo wo chai chahoima. Ocondoze amashoboro ga Kampala ama enguto za Kampala. All roads now in Kampala. Handikire baroha zo kugira nguze under UPDF brigade. Hati UPDF brigade jo etakwaza kuba scrutinize di ekaraba under PPD regulation nabindi na procurement bakareba capacity yayo bakarokubara questioning hati umuserukare sebo you are still lucky ngutiba kijire shema hati ki bariyo bachere shema information. Okay. Hato which shema UPDF engineering brigade eriyo no yombeka Kabo Health Center for neja upgrading kandi ito twashabire eketura ukonka government ya Kamusenti kuja upgrading eriyo no yombeka ekizimbe cha municipality kandi nito twahandikire tukashaba kugira ngo sesente ziza za municipality konka immediately mu contacting a brigade ebe niyo yakora contact izo habuko icyo kubanza information no kugira ngo brigade ejo nefuna budget under Ministry of Defense
ni vision parliament so tukugira ngo engineering brigade ngo yone koresa sente tekohereza accountability hapana icyo nyenda kucugamba ni vision parliament bashobora bakora under the ministry PS wa ministry of defense no accounting office so oyine kureba decision ya president ekaretwa ki reka ngambire abo wise example kushanga ngo ekizimbe cyakubenchone kwa miliyoni 5 kikahwa waza kukiteko mu technical people technicalities bagenda baronda contractor no wa company ne yabo indirect chargar bitano chazar 10 billioni kana gwaza kushanga show the work ejo niyo narha iretire president yaje atinga atabahe rekagagereki kandi bekora yabo ibintu babigura babikoresa ubireba nambe n'wako witwabo kareba mu mugore mbakora uzima no hora washime so iri kwenda ngo tugire ngo decision ni ndende stave itseme kuchalenginga hati abantu bitu ba contractor kurubgayo because it is one ethics au ukujya ukashanga ngo ruguto mwarya 60% hati ka example wano gambe ya ecosan kandi nabwe development batataza billioni 5 kombe ka toilet izo toilet ni toilet 5.2 billion nijo tukurebera ni to parliament ndujyango ezo loans tubanze tuzichondozemu akwa noza kushanga project ya toilet 5.5 billion konko shanga ngo muryezo 5 billion nka 2 billion neza consultancy social safeguard bawati sensitization monitoring hato shanga ngo toilet yenyine egirwe muka billion kemwe ne check zitari muki so umugwine kutandikira parliament na ministries tugenzere tureba ngo projects zimwe na loans zimwe supplier driven supplier driven means omuntu ayine sente ayijaye toromi ganda jata ati nkamba reji kungu bakora stadium mutari mu mukisabire hatu wagenda ukabano zaka kamparo karenga katareka karuka yakukari akuba yombekire hato yebuza katareka ryawo kare empty abenji bakatire hariya kandi abantu bakaguma nkahi so ikimayisa ngo twabanza zakora projects incenda abantu babe involved you have a bottom up approach abantu babe mbaye kintu barikumangu nabo bantu bakenda baza kukitamu amani bashi supervising konka wimgo kajo tati mbarra mwini katu wako atakatare ukakahindura kagateka kati yengo wakataka bypass bara market wajifurira wajitakuriye no degateka ngo mkakwizura umwaka gumwe ningebi abantu bakugera kitu bakuzayo so ebyona requires leadership echuwa gamba aha ground abyo binje bamba tanka gambe ndimi tukuza no mu rukiko boreba ko mwebembezi waho atagamba namwe kanyuma aje tujye mu rukiko twaranga abembeza mwemba to braminga mwatabukira technical people kunka what's wrong with that nahoreza tawunikira usanga bamutire kikatu takwenda mugamba arikaho kunka hati iteka MPs abantu bine ubwesiji nyine kureba ngo abo kuba nito turukwa propriety ya sente company twazireta atiwe iwe chairman ninga ansara ningoha toyine right yo kugira ngo o to blaming kugira ngo twakora percentage because itito tukumanya mu parliament kuza kwa propriety ya sente no rutaro yihangatira ine sente so twazireta hatiwe kajango mutabagambaho uko bantu bireba ngo witoko ureba abantu batankaga mu jango zo field ureba mwaje atinyowe ateri hatkanje mbashange aburizo aryone hato mangogwe contractor mutire kikatu kunkamwe cyo mbiso murungi ati roads meeting no bunajwa bwito twaba kandi abamutije twaba kwasa na polisi abo ba engineers abamo ngo polisi ifune statements ifune information confirming ati hatu tukweza next stage ntitwara higuru
so nyoni tekateka ngu Uganda yitu kitena tinovu nanzo nambe na wanta binyo no remba breminga manya president manya takozireki inyuma wa opposition no shaka breminga president ngo buzubu n'utandikira ahasa kandi tuyine kurenga urumwembezi wena yakora umurimo kandi tutari tuza kwijaha information na Rwuto wabayire ala conclude happy eshonga yawe ni inkuru iyo kugira ngo amahi gaine kuleta a deviation from the historical norm kwibe sente with a lot of impunity. Now ejichonga, it is a vote of no confidence in the system that you failed to identify where thieves are and what they are stealing so that babakwati system mana bantu. Yes, ati wa mana babantu abantu kuna kushobora ngabo kwibe sente bamwe tujya ngo sente ziribwa General Republic. No, those people who are in charge, they are the ones who steal government money. Number 2, kugira ngo UPDF ngo nekora umurimo guvira tinka kigambira. Therefore, argument yawe yo kugira ngo bantu bakoraje icyo lekindi ndi basa kuba bakoraje kuko kandi bari bakoraje kandi bashoboze kugira ngo habaho ene umuntu akarayizingo mukora kadatkonka ubwo mwana kan left na kanu kana miliyoni 2 isheka ataka feeling babagana konka family yambende kaneye family acinchizi kaneye kandi bizinde bishatu boma kandi bizinde na muyenga kana atware ni eyishira kalitwara mere soko da lifestyle audit umuntu bamucondoze bamanya sente zenaziye president atuno ataba mutabacondoze ito tugamba kucondoza tugamba gukora. Therefore president akaba nareka ubu yakwase n'aba UPDF bakaza nomu service delivery ni batubuhereza kababurisho bacondozi bwe nanye ko muntu waburisho girezo mukono mpandikire RDC tkonka hine kindendire bachitendoza ahubwo n'ubwo bendo hadi ya bendo ombwire bwo mushana oro ntagamba president chinkufana we point yajyane gira ngo waka suppressinga idea ya IGG yo kugira ngo UPDF officers ngo be subjected to investigations abo abari omu direct service delivery kugira ngo umusirikare baze kucondoza cyo kundu yaza uniform zo no abaho bakurugutu rubire batabacondozaho kucondoza hokunga ya president yaje kandi we fighting corruption tushimwe kwa ntujishfighting ngo akateshi niyo mwari ko bright ngugu murekarariho echo nicho selectively. Yes, echo jobe ni ngwana sana kateshi na mbona niwe tukula ba members of parliament aba komini ngo bakajenguzi it would be true akwa tigine bufurize ngo bakajenguzi konkaro abantu abitura ntumanya abo mugandara ati bango hokisensa sa mukutesa hakabaho ucondoza kumara ebinte byatwire dalere cooperation oburwe buzo mu electoral commission oburwe buzacyanyenye ni iwe abaho government ye president Museveni tamukwaza tukamureba ngo yamukwaza uba gushaka mu komenya zarabi ngo zari hado ni birukare kateshi yagigana nkaka kateshi yagigana shanzu uriya wadarire alisikabona yarire bakamutomo twombe kobe kacondoza bakashaka ndemaze bakamutana ruzira president akagwe president akamwonjera kwa minister ukota kwa ngo mugando so everything is just selective implementation, selective enforcement of rules. Okay, it is kateshi no bright wewe no omukuru banarebo kateshi and maybe because muramutu antuganira ko ngo twatandika it is all about corruption hati mu mugeresire mu agitandikira hansi kandi mu Rwanda mu twabije kandi kubona bonera mu mbere cyo bundi munonga. I believe that no more person ashobora kuba nasima ishishire nkitanzwa gukorwa kandi wabwanye n'inshaba ngukikore mu rubucyo gacona urishaza danje gukora aricyo ahubwo sende ngizwe ndirwa arebeje arho kintu ikiriyo nchebuzwa abantu bingi munonga about the western region members of parliament shongeje kare to mu bami ba parliament honorable sechku ariko ati mbwenu aharba no commissioners aba bagenzere batana bati tuteke imikono yitu tubabinje kinte cyo kuyakirese abantu bajya ngo aha ubundi
konka along the way it's like kichweke chichitu babe baba parliament abitwikiriza nabo ngo bushomanguzo bwa social revenue muringa batarakiterire muje hata ngo tunabuza what is this whole thing about Western region. The other time abashuzwa elbesharinga baja mu Western yeture unique nkara barabo muna mu Brazil gabatu bacinga baduka gabo ubo taranyukize mutawuri Western is unique ego bakagwena ko bakabuca nabuza ndi mucinga baduka batino mucinga baduka tebisho yati bakajika cyama nyukize kabo so ejiya nagamba ni point kuru yino ko abantu bakuru bataketererize ngwamara kagahama ni gabaso kuri batanga of course yo ko munyamakuru ogereze ku cyondo za bwaci nukusibira rutoke ni that's why I'm asking ati kama gambireki ko kuzo mu parliament no genda oine interests oine interests za party yawe kuzo manifesto niyo gendireho oine interests z'abantu bawe oine interests z'ihanga ryawe ukikayo ugira na interests za parliament ni waweza kutaha mu parliament uyo mwenda na wasakura bahageti uzo mu parking ya parliament stage 1 waheza waba noza kuri umuntu gakatesha umuntu inenga office norabaha checkpoint eyahabiji otahankahi umurobi then you can go to offices then omisho hariho rwigi orukutaho mu parliament yenyine waba utari member wa parliament muri yatukutaha sana baba kwesere uri nka technical person with information hati omuntu omwe harimo ibintu what we know you don't know, what you know we know. Omuntu omwe harimo ibintu tukumanya ebimu tukumutakugira ki ebimutakumanya nko buri bwe ngusi iyo tugiye nakigamba konka nakugira ngo munda otakustabamo ari ibintu byo takugira ki ariko politics zo munda no baso tutazetegereza namaze ukureba ati nyuma abaziyo parliament hizara abantu kanshanze bajivedi ngana barga wemiyaga bakwacuzinga sechuko bine benozuzi abisire abibire amataka baryaho bakwacuzinga sechuko bambaga bamaramani kare so hatse sechuko akija kunuye nangwa umunsi amatara yemerire mu yarga byagenda aterese matoko na hatira yagenga itwe hati kanya kateshi nyo hari ibintu bintakuzama hari mukentare zintakuzama byo nishoma ni bare kintu ni bararebere steps ahiguru izogize reki waba noza kurwanza corruption oyine kuba oyin or very consistent obu twabire nda report says twabire into debating on parliament ezindi kwijuka ya NSSF ya Ministry of Trade ya trade kachiyaringwa munywana wanje MP witwa Minepaka kandi abanyambara minomisha ubwo mwana bitamba ego brugo tyakureta iyo ni point yanjye ubwo mwana minomugisha iyo brugo abantu bamurikira mutakibona karuru munuye ibyo ne byashema bigure mwe ego brugo za politiki Minepaka umuntu gwakuzura mu parliament mukuru w'agatinde cyakoze basa kuba no gucirwa nabasa kuba no gita kuno tine no kujaka ku hesede babone kwingana no atobwe ateye ku ya hero Minepaka ya mamiri jemere zinga ecyo Minepaka burko hutaba mo yiriwe nawe ego burko homwe ne nazo watandika je mwene kandi mwene bintu byabyo bana ego burko ati niyo ni shobora right you are not a moderator here you are not very but you see avant créer mais that responsibility yo tiko debating ati abo kuba wakati mugamba bakubuza corruption at parliament you are protected yo no shobora hati Minepaka reportage byaje presenting abantu ababanze kwimuka kugitera hasi sechuko kandi ku bantu sokushomaho
tukati ine report ya runs ebembirwe akachiko kebembirwe Dan Chumush mwana wanje wakazi abantu abizire ngo in fact kugira ngo hatabona debate ngo abo kwa kachiko kagireho kubi Sichikubo ya Rwanda na speaker aho hagati ya parliament twamujya ngo ryariki hati turkwenda kudirengana ka miliyoni eshonga yabereho tukashaba ngupate tuzo mukokasi taking a position nga inarem twakagizire kokasi ngamba what in capacity we have demonstrated it mu report for took down so turukuza kuntasi mu ntaro zawe turukumanga no pretending turukumanga they are forces ziyozo kutambura oyine objective yawe then okwateka teshi gatarashomera ni umuntu wasomera antare school n'amagezi gaye so you cannot confuse us then tubatine report ya no you ask yourself no jang turiya basuru kwa gateshi are we stupid so ikizo cyabanya Uganda hati tuyingane abanyakore no bajyangu tuyingane ke turama hati tuyingane ya social media umuntu naye mkaho kugira ngo haro kitu byo maguruka ati wa posting umuntu agarkamati agwecho takasayinga asi iwe no mkono kwani my signature is very expensive. I have what is the interest of my people in Shema, the people I lead, the country, and what happens omundo tureba binjo muntu ekikuba kiri surface wakireba otarebere nyuma kugira ki so abo opinion zabo kwija ukashanga rikaro ryana agamba tumaka signing numuza kugwa. By the way, wabo no politics ati gane kateshi tokanzonga zonga in very steady itontubara nubano manya ekikire usitama ochanalyzing ka president witu so icyo kibuzo kanye sijengu na mugisha na za TV na kishoborera on behalf of abantu abiyabona kumanya umuryango region batagarika kitubuza abo kubantumanye cyo gukora. That is our stand. We know what we know. You don't know what we know. Omunda so icyo twakize tagarika kuri umuntu nabuza MP wanje takasayingire ni wamutwireyo I know vunanziba tukuza kumuragire cyo gukora baba kwire sente ngo za social media ugarke mwogo mjiro no that's not how we are going to work. Etaro nyinjo on politics dumanya political season eliyo netandika wari mwana wanje hata kwenda ngambizi na rya mwana wanje mbisi nata mugambire ngingabo kandi tujya TV hatirika katwetware ubwiwe ngo eso kada ukimbi gogumiza mukoko watandika bara moto utakutarwa kasi wari waikana ngo kashugambira ati yewe nanye mparament gire bajana ba kandi ni kubagara amara ni zara cyo kubariza zantunga moto bari zatunga mo tubari ina tunga kankunda n'umwana wanje ariko n'umwana wanje Julius n'umwana wanje mwine paka tfapo amara so arwa ubwire bwagwache umwana wambara mutajamu nagira ki otareta nika n'umwana wanje bakajaga bashe mukabazanike bavuze iyo propaganda kandi nekwa ayo nifayo mwangambira size. Okay, program nakadara turi ha TV West kandi akireka yo kagenda zabashaha itano neda kikabiri nemwe kandi turakikuzo mu kahumuro konka tugendo misho Bright oryo mu mbantu abarukutura omurumbarara abina hibakomoka omucyaro otambwiri hangeri uko mu Uganda obwiro tuyon tuwansa corruption nke kinde kitera ngo hati yacendera artist esente tuyenzufa zikasigara aho zikakora tubasabye hitwara actually majority of the Ugandans bakicireza kugira ngo ubwo twatungaho ushaka ko sente zo polisi abanyarwanda bingi bakajya hatu twakwerwaniriye hareda chikeje tubasabye kitwahika aho kuba ako gacha twini akitu ntuba tutachikashishagura okudibudana uko kwiba kucendera kigendo misho
yo nk'umuntu ukutambura ukareba turiyo mu race egiye tumuntu of course turiyo mu mbwire turi kureba icyeshongora hati no kurwanya corruption. What do you think is the best way to reduce corruption? Ukomya Uganda abo kuba tukugenda nuko muntu none ndeba ngo President Museveni ni wari cyo buri bwemuzaha kandi wariyo nabakwata nata bakwata no gukora ngo basinga umushango ijo abibera amabati kababiri ba vice president babine kabarumba prime ministers be kabarumba speaker wa parliament taronze nabo abakazi babiri bakabe kitambo nakashijo waje kunyonka gashango wanje na rugorobi owashangira bagashakize ikirucembuzi tagwe mu cabinet narwo mu cabinet ya president Museveni kucika nawe azomu ko koza amabati. It is only happening in Uganda because we have take ukakana kuzo mu koti president akanga kwiyaho step aside nango atazira ngo namubinga konka ahumuzibwe temporary abanza hoze mishango konka wanyine wawe nashoma budget yitu wote nisakashe jamati uwenga abantu mutumwa ko bakibanga bati ko umuntu akaramuca agatraining ambara abantu ngo wari umuntu yayibe esente z'amazika wamukwaso bwa turese aragombaga na diguma cyo gukora hako ama na tumanya mukara moja mfego abantu batajasi 12 burizo abweja injara konga bana bazemo batiga abito tukareba bati konga nebyo kujya baturana babyiba nebyo baturana babyiba na za gode baturana baziba omuteka program president nakimanya kandi yakurana ngakugambira ngo president Museveni wenga ayi ba ministers babiro mu cabinet ye ababire convicted by court kubarugire kusavinga za ruzira yaba leta yashaka ubwami kenda bagamba zira ko abanyarwanda babamenye baryo mu cabinet bakora kandi bone ba cabinet ministers hatu tuyebuza abantu ababe bariho abantu Uganda katuna abantu miliyoni 20 zinga yi abantu abatakibaga kabaruho because you cannot be on TV and say everybody is sick. There are people who are not genuine. So your recommendations now therefore no one take ngo president Museveni yana corruption newo oba muchiko ko no to bugwanisa corruption nuzo kura mu gaciye kiyataho ngo kukura mukana wabire na ryemuze izo kareba obusiriza IGG oba yabere IGG betkami hadi nkareba ngo nabone bamucondoza hamushango gwitaka Kampala kandi awe nawega nuko kucoroza abandi. So mwena hati waza kora research noza kushanga syndicate nerwa mujyango oja akatugambira gati kunkubona kwa umushuma wa mani umushuma yiruka azomugongo wa president Museveni shereka mujyango oja is IG former IGG hatogu betkanya nawo tugambire aje atime abantu mbambara mwegwaneho ati nyowe nakababari ati ntubasa kutemba nyinyi tuzokora kuzaheru ati nyowe motoka yanjye tekura kina ati n'abantu baburi mwegwaneho omuri Kenya bongizo mushoro hamugati bayongizo mushoro ahabuto bayongizo mushoro hangana n'ibindi abantu bona bagambira karimo icyo kuno mu Uganda orutindo kwa gatete babe bafite no mu budget president Museveni yaguyeho twagira ngo twesharinge benye bakateta bituja kuyaho ko cyane ngo rutindo bagumana tureba kamist ko bagumana tureba bagumana tureba kamist ko ngabo babaci twabacika tugwana ngo rutindo rwanye bakakubuza nkaro tuwaka tete bagabo kanitura ko nguyo jagatete mwana ba wera ngo mu bwa burijo takete dirizi twavuga mbere kezo ngo school omuntu takusomeza mwana we wari ko namubuza we are going into a break yebare mno program nakadara tuyativyose nyenda kubasima nomwe n'abagumire nitwe ubwo twatandika kaburijo rwa mukaga tuba tuganira anshonga zihanga gitu bihanga service rero n'ibintu mu studio rizoba twine bright muhumuza munyambaro umushubuzi kandi w'ikibine cya national platform naho narebo Dickson Kateshumba wabinji bakweta Katesha abwatse mu municipality member wa parliament rero tuganira aha kurwanya social manzi kandi twakubasa improve service
delivery katumuro kace turagace biragaruka ukuvuga ngo shongeji kugeza kuhendera program yitu babaye privative university. Twagaruka program nakadara turi active west nkaburi rwamkaga ni program yo kuturana ureba kandi n'undi mingi abantu tugenda tureba uko twakwasa kutereza shikwate na service delivery umwihanga nabo ico hato mu studio tumenganira ahabushomankuzi abushomankuzi kutereza buri omutwe umwihango kugira ngo kirabwire ubu turebe ibintu binyine bigamba. Haro reporte hereze kushobora kukoreka ngo abanyarwanda bingi bakinye bwesije umbajweke wababo no and such things ni bireto kugira ngo abantu bibuza ahabwe cyaruka babazecho ngo bwese cyo mbanje cyo kusobora so bright color name nabi hata nabiza concluding ndiko wagira ndi corruption yaje yara kurugaho no kubanza twashumika government ya NRM. That is what you think, eh? Nyuwe ni inteka yanje kuko wambuza no kubanza twashumika government yone ya NRM. Habo kuwaza kuchendoza no cyanga abantu abakuye sente zo mu mushoro bari mu deep state. Ni cyangwa okwada 78 billion bakazereza ka wabo zo mwana ukukira ubutindo kwa Katete. Ni cyangwa okwata 600 billions bagazamagura ngo azokore imbazi vaccination ngo ambulance zora baziyamo ekisasize no kwata ambulance zibaregatira mu budget bamugaza parliament abantu baburijo umukujya mu kwese ga MPs ni bagezaho nona ngo utaro yumvi n'abantu baburijo ba MPs batira mu ambulance buri kujya mutunge buri kwayo gira ambulance president Museveni yaziyo kuyaziya mu ese yasta ngo naza kugura ro construction company ngo naza kuzireza bamagura ari na tesenti tabuya mu muntu waburisho ihangere takubaza kureba ibintu bishatu ibyo bwegese iby'amagara n'iby'amakoro kujya gutunga imirimo ihangego niba gihanga ginabembeza bo kweta abanyunyusa omegeza program research y'urugamba ngo bagishoboze bagira ngo abantu bire mu kwese y'abantu kunkana bire mu kwese y'aba MPs kunkana na ba MPs ari bari nitegeka ngo bire mu bantu kwese because MP omo daga kushobora yone kaka kesi babu amema parliament kwa barese south akarumyo kukansinga kukansingire owande nanye burwa mukaguru w'abantu kikumi bakera beti muri tweda ho rero simedore boshi rero ko kazi yabire kushingisho ruhungana za ukamho utari mushikayo abo bantu kabo mwikugurira karuru imigati na geshatu mwene reba bati nibakira wande nyowe atinye uzoko wasingire we abantu kwazo we eshubwo tikechikomera burizo no shanga umuntu ngo yanashwera yamba ugaruko complain nyetegerezo rero ari okuyamba ande juresi mwesha abantu bakuru ngo wabona bisire mwabatanga mu ndachfode so umuteza program nyene nakwereka ngo nabagamba za parliament bitaba sometimes mutakagira ngo they are living a soft life ngo batakire ngo bajyaho bashimirwa baza babinji kakugambira ngo ya small man nenda I know tinga mbega mu ya ba customers banja imwe ba MPs abinji biro bakatesha ibintu background hamwe ba MPs abinji bari kumva banja kandi katesha nakimanye kandi umuntu kutunga miliyoni 80 kushangana abantu bwayisherekire ikimaza ngo ari problem iwo kabura ambulance ozika abantu bana bafa utaho bugende bwona oyera twufiza abantu kachikumi baraguza abantu okumbeka amakarezia amakanisa amajomero entindo ngo empingo akore umusintesi na savings ukandi ko baso ko improduction ni cyane ba MPs ni imwe therefore imwe iwe sero kugira ngo yire mu bwese MP imirimo ya MP imirimo ya MP no jumanya MP akabe nakora imirimo kaje kushobora ubwo kubanza muri presentation ukwate bizimo byawo akabigambira parliament kagiteka budget ikiba kweta appropriation muri mu bakasha bambe kwa kabiri appropriation ukora budget ecyakashatu n'ikindi cyo kweta registration ukora bateka agarukwa kandi MP yakora iteka
tiri kwati mwa bashema ninga bambara na sausi ninga baka igana yo ekindi ni oversight esente ziba rero mu budget namazima zakora je icyo ubona rero kateshi yanashobora MPM gashende babana bagikora bamwe parliament bakana bene bakora konga cyimfa harimo bamwe abatari kubukora konga nabo ba MPs umushango kubiri n'iguma nabatakarakiye memba parliament ko yama atakarakiye obura mu constituency abantu bashatu bamwesimbo ito muri garo ni mayango arabata abamaze kusinga karu za nuzi za kashari za kiga za kai toka mazo kweza parliament makozire busha abantu bagana kutera njiri ngo bari niwe urashaka niwe bene waba washabese bizorutindo bazukire ora bene bakoze kamyano waje unaninga so omutesa program omaka tesi da kudakora ora kandi amurumba barabefuza andi nasireba ngo eriode ibintu byawe koze taka kisoro tubita gashatu na mararu so bombe chikupondi yane nizira ngu ba members ba parliament nabo tume tubahereza opportunity to perform kandi iyo ukorekera jiro cyukurugiritinga ari campaigns nimwe muchukore because tumugwaza kwemera umuntu akazaga kwa rigerushani akazomba kanika akaza munaenda akaruru kenshi kabutaro so nyowe byo kintecho nyoba MPs sometimes nyoka abantu nyoni batasa kwa nyoganye ko muntu this is not a view timbe chichi bina cyane nyungane ko muntu turi mu politics kuri ebyo kugenda mu meba parliament umuntu yamara kushoma umurimo graduation ni benda ngo babo umurimo ni benda MP naba kumurka ibya mutware muri MP we tarazira privacy uwa MP kamporo mazuga batampara hijira bana abakumura bone bagumuro babimbaza parliament so uwe muri ni mbamu no bwendo buruniwe muri cyo Francis meba parliament wa Jesus my friend na yera bana bafanya hasi igana 100 iyo kare bana abo kumira magana aile endurance na direge aile so na mwe bantu baburijo ni mumanye mureba mwe bantu baburijo mumanye ebimushe kushaba MP amera fura parliament akushaba ibintu bikubaza kuyambi iwe mu rugeho rumba bakaza baba now ekinde kikwenda kubagambira muteze kugura wagamba byashonge ejo warondaje constituency ruzimanye tukagera waronda constituency akacha tukureba gusho no ubonera umwana wapaka aba niho nimbaza kunywana je kucena mwine paka ibonera hadi moto ko banywa barungi baturaho ni bamwe mapaka ni mwaro mwintu bukora za ndira ko kanya wani isa kujya mukore diri zikuchisayo iwe tafa iwe mpazero po kendi botakisha tuzandika ntambuza abantu nani murumba mashikeza ariko re so muteze kugura ngenda kwendera ni ngabara abantu ngo muri mugona kujya harimo abantu baburijo yes umurimo tuguri ari MP umurimo tuguri ari kansa ari katawunikiraka amurimo kujya muntu waburijiwe niyo muri cyo kwenda ukacica bumwe bembezo wawe ukamurumba hata indi kugambara ngo kintu sakateshi abana bashatu ba movement very serious mobilizer of NRM in this town uno mwetaje no sasa oshimiko no manyaka waka ka group wano za kampara turaje ira ka t-shirt akakofera ka Museveni aka group wa petrol station atura ho mwana muri atajishara ari cyamugoranye gishara haro nabandi kabatano baduca mugoranye why ngo bagambere habebembeze now I don't tolerate I don't tinkukiriza nguje umuntu kureba kiwe nti no shop ngene ngwaziriza stikwishiriza konga kubuza umwembezo wanye nkambuza ntorutindo kwa katete nkambuza nti umufreje go muchenyi nkambuza iki kandi akasarazi kuja kunime ba parliament this for this no reba kuja guruba no tekate mire paka ni bakasarazi ndo kasarazi baburizo buhereza buce hari umushamu no mwitaga Rwanda ya batafayiro yazitwara umukuru yabasaba bwo mucome ngo mugambe bado mucome hati mwasa puresinga amaraka agari kubasa kuba yandu mwa muri Kampala gakateka loko leaders a pressure bakatina kujenguzi agamaraka mwagasa puresinga nikimasa ngo okugwanisa corruption aharwe ngo wa district level nuzo kwayo kandi wonka MP toka harwanisa corruption mu district wenka ngo waje basa so mureke twatane si we tolerate each other yes umuruzungu tunete nzokota unity and diversity mtubaza kutura hamwe yes tutakwikiriza na byone ubwo muntu waterekesha nguru
ngo kutura n'umuntu mubyo muhorano nubwo turahweka bigomba koresha no dikikiriza nyowe ni nyikiriza ngo namwagire muhorano mbaza kugiriza what rero mugumemo nimbaza kugumishirizana you can tolerate each other because tolerance is a strong pillar of good governance. Yes, bright hendera twiciriza nyenda kuhendera ni shaba bembezi nani ngaba abantu bahanze abebembezi nabeshengereza mugezi ho mukore ebaba tumuri umuntu rubu yafite ruwara akajya mutogura biya togura soda togura umugati koki yana kuri nguru no kore cyakutumiri hatsimwe n'abantu n'abashema tuba kucuma mutire mu ambulance president Museveni yaziye tuba kucuma n'abantu warani wacu tugambira tukucuma nyitwe so mwana ni mutukorora ibyo ntwantu cyegereza no bakubanwa basuppressing ntumangu kamporo kwa ya maraka gakuba maramani mu mutagabu nkinki okwazira artifi washoborera by'imishoro government kerene bunabanetse abantu bamutama hurire mabi nguno mushuma oroshuru mushuma so kandi muri amushogo karugumukare ni mayangu mushata kabasapri so no muteza program ngenda kugamba ngo kimanya abantu nibakimanya ngo nokorera abantu ebyo rugamba abantu babimanya n'uwabo ryo muri revenue gina abantu bino bujuriza bwabo no yambamo so otakaje ngo abantu baryaho kugira ngo kubona member parliament ngo tuba kupata kugira cyo gukora kandi wo utangurire bi no utangurire mu kirere kabaka ko witu wabagurira mu kirere no wahise udabagurira mu kirere konka wa arebye byo gukora bikabayamba umuteza program ito kabantu barakunje urutindo gokuruga uruguduguru kebisoni ukaraba meneye ukaraba nanga president akaruraganise yakamushanje natakakoraga no budget babe barugiremo yabwihama mutakaje kuganga ngo ningame byambara ryonga so ninyenda kufasha borora ngo ningo bebembeze abantu bakasara cyamane sisi thank you so much Brian ukore cyamane kureka mu mwakora abantu banyu webari abaferi abaferi mukama abahunze mu ngejo yo ngenda kusima abantu nango bashema unkwebembeze nakuba aromba ningamba na MP haromyano wanje MP narwo ko mu East akangira tkateshi atiwe kaninde nota aha atkanokore mirimo atiwe no basota nawe kari MP munje angira ntintabwa akisira abantu bakandonda nyine kuzayo gakora oversight mirimo y'wagamba njya tumeni yowe ntamirwe ati cyo kubanza nyo nani ntaho wanje mu constituency ni ndeko kutayiminga ngo nakamushaha munana gwico atabo kuba na bamanya ngo ndataha muko mwihango wanje hona ntizo hata tebeza ati zo barumwe ati ngenda ati ngahika mushaha mukaga neceka ati ndikumanya narabe y'imantyo nataho wanje ati ndikumanya ngo hati nabaheze ati kunabire byansha ikumuneme neceka atahadis abantu babiri bakonkona bagamba umuriro rwabo jyaho nabo ito tukurebera tutahamu kuko ito tusotinga babiri turagambire bandi sungoro dire cyo watukorera turagambire bantu bogizire kingoro so kusimira abantu bashema tukabashobora bayitegereza wacero wa MP noronda sente nonda bakusobora bingekizo cyawe tine MP no kwa president to kubasa kusorovinga shonga ya buryomu personally ngo waje basa yito kitwebembeza no kugira ngo tukorera community nayo jo ngwaza kuba gutara umuntu gwa uko hano wasa kufune mikago abantu organizations zikakora kayamba abantu ni woga contributing M2 5 it is okay fujero kawaza kugira ngo noza kusasura fizi wibate ryago warakora wa zara namutayira naza kuzara wa ebyo bizuto kamara so tuyine kushobora abantu bitu amazuma wabo ryo mushiza uyino rutoke uyino mwana gwawe birebere ukore sente urebere kaya hari umushiza kuza kwiza kureberera icyo nico twebembeza amwe n'abantu bitu bacetegerize abanyashema bitegereza munongo abo kuba ni kireto abantu bingi aronka ba MPs nkaba nabo kumanya mu parliament batamirwa bwa MP umakanja atati kateshi nyowe atubwira rwasigaraye tinje na natamba tako abantu bantani
nokora eki bakugaya ukigukozire eki bakuzuma reba ujye mukute yahangire za WhatsApp waba utari umutuma bwumbere nkitwe ntu ignore ate umuntu na sponsoring abana bahadata uno bakutandika mukajeje mpaka yandika propaganda nyokanye njya ninye kutuza nyo I don't care think kwigura no kwigura wazinta na propaganda ni mbasa tutabucha because abantu nbambenda bakudragging aha level yabo izo kanye n'abakikuru n'abagurusi shema turi commissioning sente zabo za groups miliyoni 105 bakabijiro muki umuhoro nabahuza nto muri yimwe esumwe ya WhatsApp no kine watiro mkono no ahiguru nimwe nati hatabwe njini focusing ubwo umwana ubagura bakahadata ekizubuke ni data kunko umuntu waburizo wekizubuke nekigerekana cya shiringi 50 cya 10 cya mizi kunko wa data wa 5 wa MBs wekizubuke no mutwaro. So at some point to gukora decision ka leaders okignoring abo kuba taro ninjancho parliament hati taro umurimo buri muntu wena kakuzo mu parliament hati abakubamba kwakanasa abo yasimbere nabo bakagwa abo wasinjire bayebaru bona nbagiye n'abakwagire manya abakabisho bima yoture permanent kuko wagamu takaso yaringere yini angugwe ecyabura kurwa government bacemereza MP kandi bo yemera kugezaho so ito nambenu ito nyoni iteka ninjira kwandika buri kimwe kitukora uzoza katabo buri mwaka waba ine reason ndije kunyimura karuru icyo lecha konka in terms of performance ame ya MP ni koreka nkuko zireke neki. So abantu supporting abembezi banyu reke ko bahenda yes you can criticize konka bo kuzumirana icyo ndacyo cyurungi n'ukushanga umuntu atashomere ariyo nazuma professor nakuzuma kandi ncyakare ari umwana fits logic so afits logic ni ncyakare kandi narondo murumo nagwenda ngo myeze recommendation namno ngabana bato I normally tell young people because tokamanya tukakira level ya yomwamoko ibyara bire muri bingi ibihumbi naje narufeye nyuma ahara bire narufeye so to ile right tukakira myaka yaro unguherize graduating you are being used Spanish leaders no it is wrong no you know your fairness so it's better to call politics zinamnonga kabantu ati ngambara really ni city je kubona mwetegereza kucira ibyaro ibindi abakwakansa abesi imbere it is your right wanda kwesi konko gwire tuvakashira ninka hati niona kurikiragira cyo kugira hati nyoni ngambara abantu urwenda kwesimba yoyo ni sindika hakubura yo ubwire bwakana za tusindika nimba ni kusasu wabona yugize iki utegereze kwesimba tandika hato jebe ungana zanti mwanda nagoragara ustanikira mbariraha aho gwiro we no baburiyo kunkaka hati no sanga umuntu reba hati byahangire manyava posta umuntu nakora ka posta kata renata membo parliament rero ngo tangiye kumutereresa ngo mweta bindi bateka teka nabogura konka kimwe nakugambira most of the people most and regional nebo nyana banyu ba MP difference biye ho munongo mu parliament yiteki twatanise munongo abo kuba kamwakora busha twatanise munongo of course ni kusabira ngo yo fude constituency kikire ozeyo deni turebe cyo ragereke ibizuri kureba turebe byo rakore abo kuba na nogo gambo kuza kwesimbaho nawe tayangwe kandi akaraho mukamuri nanga meta kuchimanya kandi naza penga interest akaraho mukamuri yasema bingi utakamweta nkiwe wakaraho mukamuri ati yara wabasa ekikuru ndo kuraba wotara bire mukamuri wabasa rero nawe naija kuba ekimwe ndakugambira akaruru tubigambo kwimko kaja ngomuntu akozire busha it is not enough niyo nambaye ngashemoko nyo arahuna aho nabe ningambira abakazi banja bitikatisi nufaki
unama turubonito twakuroze turuwa utagaruka kurra ngo gizireki nkanza speech banjira ngo iroko gende kate ibya wundi giraki ntumanya reka kwendeka so abo kwenda kuri Simba mu planning konka mureke kubiha abantu kugira ngo MP akoze rebusha muhereze kuri namwe nakunda uko washobora ikintu cya MP cyaba MPs kureka hatiri wenyine mu conflict of interest haro tuzambe no kagamo imbara haro international level international twari ko twakwatagana ko ngati ucyumura wagira side uryo nusigazi muto n'imyaka y'igi new generation atotakazo politics zenyuma ko kandi reka kudazanakeza reka kurete enjiri yashema reka kugeze muri mbara ateje enjiri yashema ni fango utageze muri mbara wote enjiri yawe utamburi reka terenjiri utamburi ko wabikiriza katumara mali the report that abantu barinka batangiye kucendeza trust mu bantu baba parliament. How do you feel about it? No, that one depends case by case. Nyoti ko basa kuteka teganya abantu ngo muri shema ngo bacendeze trust muri mu members of parliament bashema. I don't think I agree. Abo kuba itentu we are connected. Chana nyachikomwa. Nyachikomwa kurashonga bayanjira. Iyo nebyawo. Shema tugineje abantu bana. Eriyo ndesindika. Mugakoresheje jere. It is a responsibility. Abenshi ni mvana na MP wabakazi. Nyona atano kiteteye batera karuru. Yenda kumwesi imbaho. Tashoka just mature acting maturely. Wabo remember parliament. Why don't you work with your colleague? Kutukwata umuhanda twena bana twazo wa minister. Ngarasti twazo wa minister wa energy. Twagira musebo. Nitumanga hariyo project y'amashanyarazi neyiza ko ngarho emyanya erime bukondo byamara imyaka 15. Tuyambe immediately atwereza surveyors tusibire nabo ntwetorora ageterine nuko gakizireki so nyona asanga eceka omushiza no rwana no mukazi noza ha mukoro otubito mukaza hereka yara tukuza noza kuwesimba noza ari kiteteye no ba MP w'abakazi. So it is important kugira ngo leaders mukwatanise hati tuwe tuyinekizo no ruguto rwa mbara rushe twinanturabamo abakasha twanzaka nani tenturum twanzaka bagarame ngahe suti kabagarame turabamo yato kumurabe no mushe Mario ava kweta mukatete na kemichera hati twagamba n'abakashara tujango ishagwe nji twena takutera yeno akora guto twena no gwito tuga magureti ba impa bandi twena twatayira kabatura. So echi yote cinta kwicerezamo n'entaro zo bwebembezi kandi ibyo biretwa ego supremacy kwimkoka jotati yowe ni yarano mbarara rano bari wagitandikirije kwenda ngo kira abandi nangwa na waba minister hato kwenda ngo yemerera abatayi babo bungati echkuru tusomere uboro minister to minister uyineho no yebisa abantu bakoronze mwena mu parliament. You should respect each other. Exactly. No wako your opposition atika muziki takubasa kwijoseba na Ronda Karuru OFDC na teko ko barabuza gira ati bena ati okiza ngondo wanu kuna kurebi yukanare buryo wanu kanare mwine yo tariro y'urubigararo na musanga so nkaba basabishira bushe ngishate akati da akagezaho kwese mana katesho kabasa radio da bakaba banejo gira ati gas na gambira police mtak mureke bubu wainda iki shime ryo mukono yanyu bija ukorum ingando kazimbaga wafatira cyane cha bomu cha bomu turashitira bomu tire kibatire kandi arare yaje kagirinda yaje naki mwarabamu mwayindinga apu mukujya mukatesi yazibira boda boda kubakorata abantu baba biga ko kwate mitware tane tano baba biga mwagera ki rero akagamba kamwe nyowe nisimba abaturikirize kandi sime TV West ni program nongi kandi gumana mutoro yatinga byuze ubwo mwamaho
namukunda ikintu kimwe nareba national hari ibintu byakujya Ya, kokadi ya. konkari muri nabi uyirokunda kureta mizi gashemuka gashuko muri mbarara ibyo asigara twagenda ki barawaga unisite yitwe usongene marowega no marowega ako nyine mabanyashema binyu mnongo mu harumba kari kuba rukarito bareba babona barita ubwo za muntu umwe za muntu umwe bagwacenja kwijambarira ni n'abanyashema kandi ubwo ndi kumaye ikintu cyawe na mpaka tika kigambira TV ejo ne nama abanyambarira mwe barekuru n'abembezi barungi akubebembera nkamwana wanje paka nimukunda munonga haza abanyashema akaruna yoda kandi abanyashema mu kibere bako na yoda umushega tikumanyo ubwo mushaje munazima bari munonga okutureba kugashahina okusya agamagingo zaza kashamukaga iyo tugongenza ona lebo katesh webare kwija izobere kuba nitwe wayongera varia TV West Bright uko kumena ije maji niwe agumena ije we request that agwanda abantu kiwa kugonga fred mama batureba ntubasindira kimwe tubendeza weekend no kusya next weekend oturareba ogundi murundi mukama turinde mugumeho ato murundo gunja kuretera Enteekateeka ezahebwa omu porogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tiziine kakwate koona n'enkora ya TV West nehinda ninga abo abarikukurra TV West nehinda.